Sithathe lethuba bazwana namhla simbingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Simbonge uNkulunkulu namhla lo siphele lithuba ukuthi besingeda ebukhoneni bakhe bazane sitothandaza kuye sivele livi lakhe ukuthi uNkulunkulu uthini empilweni yethu. Njengoba bazana ke sicalile sikhuluma ngale ndzaba yemthandazo ukuthi umthandazo umcuka ngane empilweni yemzalwane. Itolo sabuka umthandazo lo hambisa noma locukula tindzaba etimpilweni tethu. So bazona ngicela kwesilamhla sitawuqhubeka sibuke ukuthi umthandazo umcuka ngani etimpilweni tethu. Lokho sitabe sikuthatha evini laNkulunkulu sitabe nje sifunda ama different scriptures sibuka ukuthi umthandazo empilweni yemzalwane noma empilweni yangamunye nangamunye umcuka kanjani. Ngikhumbula ngibukela lenye documentary yalomunye umpostoli lo intercessor afundzisa ukuthi umthandazo unemandla kangakanani. Athi yena njengoba nje asengafiki kwekuthi uNkulunkulu amlamlele amsite uthi sithi samsebenzisa ke samsebenzisa kwekuthi amelane nalabo labathandazako. And ke kunento la ikhuluma wathi there's a time lapho khona kwaba khona bafati labangu-20 nendvodza yinye bekungumfundisi loyo uthi bebahlangene bathandaza for 90 days bathandaza kuNkulunkulu. Uthi ke le intercessor nayikhuluma ithi emva kwaloko nabathandaza kunento lenteka uthi bona bebanikwe imandate noma banika umsebenzi ukuthi kufuna ukuthi bahlakade lento yokuthandaza labantu bangafiki ku90 days solo bathandaza solo babambene. Uthi ke le intercessor kwafika isikhathi lapho khona beva emandla anomthandazo nakusachubeka emalanga kwasebuphuma umlayeto kwathiwa kutawubita ukuthi niphume ke la kulendzawo manje niphume la kulelive bese nibakhwinze khashane ngemakhilomitha lathide ngenxa yemandla emthandazo. Bekunebantu njena uthi bebahlangene bebathandaza babekele hour lemthandazo kwekuthi they will pray ngalesikhathi lesi batawutholakala basemthandazweni batawutholakala bathandaza. Uthi ke bona njengoba ebanikwe ukuthi kufuna ukuthi bawuhlangane lo mthandazo but ke kwabita ukuthi lesinye isikhathi nabazama kuba attacker bekubita ukuthi bahle bathola umlayeto okuthiwe khweshani ngoba labantu banemandla kakhulu labantu bantu asinathi niyazama bese niyafa ngenxa yemandla emthandazo. Bazwane umthandazo unemandla lenguthandazo ngale intercessor nyalo iyathandaza iyadinika even 6 hours nje ithandaza isemthandazweni ngoba uqonza kahle emandla emthandazo ukuthi umthandazo unemandla noma ngathiwa kunemandla ababekiwe kwathiwa hayi abahlakade lo mthandazo kepha umthandazo ugcineni unqobile ngegama lika Jesu ngoba lo uNkulunkulu wethu unemandla etika wonke emandla lakhona emhlabeni. Lakho bazwane ukuthi siqhubeke sibuke ukuthi umthandazo unemandla kangakanani etimpilweni tethu. Ngeke asinakhuluma nomunye ngathi mine yade bekuthiwa bekungasi umthandazo ngabe kwanathi asiphili kepha ke kungenxa yemandla emthandazo. Ngeke ahlala phansi ngabuke ama-attack lengibe nabo emncaneni bami ngathi yabona ebekuthiwa bekungasi umthandazo ngabe sengafa kadzeni kepha umthandazo bazwane nguwo lonemandla lo sustainako lo siphe amandla asiphilise egameni lika Jesu nasihamba kuma-attacks nasihamba etimeni letimatima umthandazo uyasustain umthandazo usiphe amandla ukuthi overcome
tonke timo ngegama lika Jesu. So ke bazwane sibukile ke bazwane lana bekuthi umthandazo wentanda cela ukuthi namhla sichubeke sifunze live laNkulunkulu encwadini yaMateyu chapter number 26 sitawufunza verse number 41 egameni lika Jesu lofunzeka kaso ngesingisi uthi watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the body is weak. Egameni lika Jesu lana ke lamagama lawa akhuluma ngeJesu ngicela bazalo wangifunzela ngeSwati Matthew 26 verse number 41 sitobuka ukuthi umthandazo empilweni yemzalwane wentani umthandazo bazalwane ngulo sipha emandla to overcome every temptation egameni lika Jesu lo ngasifunzela bazalwane ngesiswati lapha ukhuluma lamagama Jesu lana uthi watch and pray linzani nithandaze ukuze ningatongena ekulingweni umthandazo bazwane nguye losiphe amandla to overcome every temptation ngegama lika Jesu ngoba bazwane kulingwa akusho ukuthi awukholwa lo kholwako uyalingwa nalo ngakholwa uyalingwa egameni lika Jesu but ke kunemandla uNkulunkulu siphe iwill egameni lika Jesu ukuthi nawulingwa egameni lika Jesu bese kuba nguwe owasasinqumo ukuthi ngisivumele lesilingo ukuthi sibe sempilweni yami noma ngisireject lesilimo egameni lika Jesu. So ke bazana umthandazo usiphe amandla ku-overcome tonke tilwingo etimpilweni tethu ngegama lika Jesu. Uthi ke Jesu lana ukhuluma namagama ukhuluma abafundi bakhe uthi watch and pray egameni lika Jesu ezinisemile nisalinza kufuna ukuthi nitholakale nisemthandazweni kuze ninatongena ekulingweni egameni lika Jesu. Umthandazo bazwane uyasiphe amandla kunqoba tilingo egameni lika Jesu. Nangabe Jesu egameni lika Jesu naye wangena esilingweni asemthandazweni wa 40 days of prayer and fasting athandaza but wangena esilingweni sathane wamlinga waqhamuka wahlangaba inkosi emakhosi uqula lelitshe ulende zibe singwa ngegama lika Jesu wakhuluma emagama uthi ke Jesu kubhaliwe ukuthi ngeke umuntu aphile ngesingwa kuphela kepha uyawuphila ngawo onke emavi lasevini laNkulunkulu. Umthandazo bazwane nawutholakala usemthandazweni uba nemandla eku-overcome tonke tilingo letilethwa ngulomubi empilweni yakho uba nemandla eku-overcome tonke tilingo letawulethwa sitha upon impilo yakho egameni lika Jesu. Uthi ke lo mbhali lana watch ezini nisemile niselinza but itholakala usemthandazweni ezitawuta tilingo empilweni yakho but itholakala usenzaweni yakho yekuthandaza egameni lika Jesu kuze ningatongena ekulingweni egameni lika Jesu. Kwesibili bazalwane umthandazo ngoba bazalwane lo sisitako stafuthi kwathi ya 1 Timothy chapter number 2 verse number 1 Timothy chapter number 2 bazalwane stafunza verse 1 kuphela bazalwane lo ngangifundzela umthandazo bazalwane ngulo sipha amandla kwekuthi sinxusele labanye nangaya bazalwane kunento lekufuna ukuthi siyende kufuna ukuthi sibanxusele sibathandazele labanye abantu egameni lika Jesu. Uthi ke lana la ngifunza lesingisi lithi I argue then first of all that your requests, prayers and intercession and thanksgiving be made for everyone egameni lika Jesu. Uthi ke lo mbhali lana ticelo thelo egameni lika Jesu ngiyanicela ukuthi imthandazo yenu nekunxusa nekubonga akwentele bonke abantu egameni lika Jesu. Nakabhala ke umpostoli Paul lana abhalela egameni lika Jesu Timothy uthi ke kunxusa noma ke bekabhala libandla ngoba bekabhela nathi umthandazo bazane ulasifika khona sinxusela abanye abantu ngilafika khona egameni lika Jesu sikhohlwe ngetinkinga tethu sikhohlwe ngetimvo lesibhekene nazo empilweni bese egameni lika Jesu
we begin to pray for others ngegama likaJesu sibathandazele sibanxusele egameni likaJesu singene emthandazweni umthandazo bazwane usiphe amandla ukuthi sithandazele labanye egameni likaJesu sithandazele live lakangwane ngegama likaJesu sithandaze bazalwane siza kube nekuthula kule live ngoba sisuke sisemthandazweni egameni likaJesu umthandazo bazwane usinike amandla ukuthi sithandazele even nale community esiphila kuyo yaseNgaba sithi uNkulunkulu akube nekuphila ngegama likaJesu akube nekuthula ngegama likaJesu kule ndzawo yaseNgaba ngegama likaJesu sikwenda sikuphi lokho bazane sikwenda sisemthandazweni siba nemandla bazane emthandazweni kusitinike isikhathi to pray egameni likaJesu sisase sikhulumile kusibantu abasha baphila impilo A B and C but itholakala usemthandazweni utinike isikhathi ubathandazela egameni likaJesu ngoba bazane kumthandazo ngolo siphe amandla kunxusela labanye ngiye ngabuta lomunye ngathi mina nasokhulumile ngabafundisi wathi bafundisi bangiloku bafundisi benda A B and C bafundisi benda loka naloka uyatinika isikhathi emthandazweni bese uyanxusa uyathandaza ngegama likaJesu ngikusilasokhulumile wathi umfundisi wami utholakala semaphepheni enda A B and C bese ngiyabuta mina ngithi umfundisi wakho umthandazele kangaki neliviki umthandazela kangaki egameni likaJesu ngoba zona sesikhulumile na umhlaba sewukhulumile libandla lona lifuna kwesekutholakala semthandazweni ngegama likaJesu nasebakhulumile bonke nasebabhalile bakhuluma umsebenzi wethu bazane utholakala sithandaza sinxusa kuNkulunkulu simtshele uNkulunkulu sithi lapho libandla alinqobe ngegama likaJesu inceku takho uNkulunkulu tiphe amandla noma tihlaseleka mhlangothi tonke but uNkulunkulu tiphe amandla kuthe kugcineni tinqobe umsebenzi wethu bazwane kusitholakala semthandazweni nabakhuluma labanye bese siyathula sihlabele umhlabeleli tosithula wathini uNkulunkulu ngoba ngimthixo ngegama likaJesu uNkulunkulu bazwane usinike imandate kusibathandazele labanye ngegama likaJesu ingakho mina bazwane ngiye ngive ebuhlungu nabe tawuphuma umuntu esondweni egameni likaJesu ayawudla sono ngibe ngikhona mina ngibekwele imandate ukuthi kufuna ukuthi ngibathandazele bonke I must pray for all people ngegama likaJesu sobazalwane kufuna kuvise ebuhlungu lokho nangabe kutaba nemuntu otawuwela esonweni ube ukhona wena wanikwa imandate ukuthi ufuna uthandazele bonke abantu ngegama likaJesu ngiyoba lisivula uNkulunkulu kukhona labanye lababuthakathaka labanye abafanani ngegama likaJesu usinakabhala umpostoli Paul usinabanye ababuthakathaka we need to pray for them ngegama likaJesu sithi uNkulunkulu baphe strength baphe amandla ngegama likaJesu ngoba ebandleni bazalwane kukhona labanye lokhanza kusi babuthakathaka lohlazile labanye labasibamhleba avela athi mina ngiyayekela lapha esontweni nangabe mina ngithethiswe ngumfundisi mina ngiyayekela lento vele ngiyohlala phasi because labanye bazane babuthakathaka but as a church we need to pray for them ngegama likaJesu kuthi ngasitholakala semthandazweni sibanxusela sithi uNkulunkulu akendzaba noma ngathiwa banemandla but uNkulunkulu ngathiwa babuthakathaka uNkulunkulu baphe amandla egameni likaJesu renew their strength imihla nemalanga egameni likaJesu nangabazwane ubhalile umbhali waIsaiah wasilabasha bayawane kuwo wasiletha insizwa lesithembile kusine amandla wathi there is a time lapho khona tifike tiphelwe ngemandla kuthi hawu lo mfanele bekashumayela kanjena lo mfanele bekathandaza kanjena lo mfanele bekayekusela yonxusa sekwente njani because there is a time lapho khona nalabasha bayaphelwa ngemandla nekinsizwa kuyaphelwa ngemandla but ngithanza labagama lasinabo labathembele uNkulunkulu labo labamethembaka uNkulunkulu uyabapha amandla lamasha bese bayaphakama baphakama njengelukhoze ngegama likaJesu kungumsebenzi wethu ke bazalwane
Wekuthi kufuna ukuthi sithandaze thine sithi uNkulunkulu nangabe kutaba khona lotawuwa awe bandleni lakho uNkulunkulu muphe amandla eliphoze ngegama lika Jesu aphakame futhi ngegama lika Jesu nangabe kutaba khona sitha lesitamebe bandleni uNkulunkulu muphe amandla so that they can rise again aphakame futhi muphe amandla uNkulunkulu kuthi abe nesibinzi bese uyakhumbula ngekusitakabe Jesu 7 times lesibambano wawaphasi waphindze wavuka naso ngegama lika Jesu akhumbule ukuthi naso wile uphindze uvuke phindze ngegama lika Jesu akuphelelwa phasi you rise again ngegama lika Jesu kungumsebenzi wethu esithola emthandazweni sibanxusela abanye sibathandazela egameni lika Jesu Kristu nasebakhulumile bonke nasebakhulumile tindzaba bathi bani unjena kungumsebenzi wethu bazwana thina ukuthi besiye emthandazweni sesiyobhekela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu mkhanyisele naye let be the light ngegama lika Jesu akube nekukhanya empilweni yakhe nasebakhulumile bazalwane musa nawe kutholakala phela la ukhuluma egameni lika Jesu but utholakala usemthandazweni umnxusela uthi uNkulunkulu egameni lika Jesu njengoba ngivile bekusitoni yanhle abantu bandla yaliphilita libandla uNkulunkulu mkhanyisele akube nebukhanya empilweni yakhe egameni lika Jesu akanakhe libandla ngegama lika Jesu akatholakala semsebenzini wakho akatholakala liphakamisa libandla umsebenzi wethu ukuthi sithandaze thina bazalwane umthandazo bazalwane egameni lika Jesu usiphe amandla safuna ukuthi Isaiah chapter number 40 bazalwane lo ngangifundela ngeSiswati bazalwane ngalapho Isaiah chapter number 40 verse 31 umthandazo bazalwane yasipha emandla during trial ngegama lika Jesu sithola emandla sithola strength egameni lika Jesu ngetikhathi Matima chapter 40 verse 31 bazalwane lo ngangifundzela kodwa lapho nasithembele kusimakade bathola emandla namasha bayakhuphuka ngemaphiko njengeliswele bayagijima bangadinwa bayawuhamba bangaphelelwa ngemali labo labathembele kusimakade bayaphakama njengeliswele bawugijima bangaphelelwa ngemandla nasifike emthandazweni bazalwane ngilapho khona sithola strength khona egameni lika Jesu ngesikhathi lapho khona sive amandla phela egameni lika Jesu emthandazweni bazalwane sithole emandla khona usikele umbhali lana labo labathembele uNkulunkulu batawuthola emandla egameni lika Jesu they receive the power egameni lika Jesu but ngicela bazalwane ukufundza ngalesingisi listen, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run, not grow weary. They will walk and not faint. Ngegama lika Jesu. Labo labathembele kusimakade bazalwane batawugijima ngegama lika Jesu angeke baphelwe ngemandla. So bazalwane strength sethu thina bazalwane sithola emthandazweni. Nawufika utholakala usemthandazweni njalo ngulapho khona uthola emandla khona egameni lika Jesu eqhubeka ugijime eqhubeka uhambe lendlela ngegama lika Jesu because there is a time ngegama lika Jesu la ushika khona egameni lika Jesu uthi uyangalana ukhanze ukuthi ngalana bakhuluma ngawe na uthi uyakubazalwane ukhanze usibazalwane bakhuluma ngawe na uthi uyakubangani bakho ukhanze ukuthi bangani bakho bakujikele there is a time lapho khona utholakala uwedwa khona egameni lika Jesu uthola ke amandla wathola usemthandazweni egameni lika Jesu joy bazalwane discipline uNkulunkulu kwafika isikhathi lapho khona a time lapho khona even egameni lika Jesu aphethwe mathumba wonke lomtimba discipline uNkulunkulu egameni lika Jesu ngeke icabanga nje lenzaba yaJobe ngathi mina ngeke ngakhaliswa lithumba leli ngiphethe sibuno ngegama lika Jesu langikhalisa ngingakhonjwe nekuhlala phansi kangakanani ke Jobe egameni lika Jesu discipline uNkulunkulu lamathumba beka wonke lomtimba kusho sitakathi ulala ngalana ayibheka ubuhlungu athi yaguquka ebheka ubuhlungu ngegama lika Jesu discipline uNkulunkulu wathi khanza yedwa even nemfathi wakhe lebeka mtsembile wathi kufuka lo uNkulunkulu mani kube kanye uvele ufe ngegama lika Jesu there is a time bazwana impilo la ikuthatha khona ukuthi khanze uwedwa
egameni likaJesu. There is a time lapho khona usitawusiya kubangani bakho uyofuna advice ngegama likaJesu bangakhulumi lokungakusitha ngegama likaJesu. There is a time la utiva khona ngathi uwedwa egameni likaJesu, but na ungena emthandazweni bazalwane you receive strength ngegama likaJesu, uthole amandla bese uyaphakama manje siyaqhubeka uyamkhonda uNkulunkulu ngegama likaJesu. Umzalwane lotholakala semthandazweni uthole amandla. Amen. He receive ngegama likaJesu strength in times of trial ngegama likaJesu. Ngetikhathi letimatima ngegama likaJesu, ngetikhathi egameni likaJesu tekulingwa yena uthole amandla lamasha egameni likaJesu. Labo labathembele uNkulunkulu, those who trust in the Lord, those who hope in the Lord, ngegama likaJesu bathole amandla egameni likaJesu basemthandazweni egameni likaJesu. Bazalwane ngicela ukuthi siqhubeke simkhonde uNkulunkulu, siqhubeke sithandaze njalo ngoba emthandazweni la sithola khona amandla ethu khona egameni likaJesu. Amandla siwatholi kubangani, amandla siwatholi kuphi kepha siwathole emthandazweni ngegama likaJesu. We receive strength egameni likaJesu. Nasiphelwa ngemandla, if we feel weak ngegama likaJesu athi umhlabele lomunye, when I get tired along the way ngegama likaJesu uNkulunkulu ungiphe amandla to press on ngegama likaJesu. So bazalwane nasigiva siphelwa ngemandla sisemthandazweni uNkulunkulu uyasipha amandla egameni likaJesu. Siqhubeke njalo simkhonde uNkulunkulu. 1 John chapter number 1 bazalwane lo ngangifundzela saqhubeka sabona ukuthi umthandazo umcoka ngani edimpilweni tethu egameni likaJesu. Sesiye emthandazweni bazalwane. 1 John chapter 1 bazalwane. Lo ngangifundzela 1 John chapter 1 verse number 9 bazalwane. John wekuqala chapter 1 verse number 9. Kodwa nasivuka tolo lethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile utasithelelela tolo lethu abuye asihlambulule kuko konke ukungayile. Sesiye emthandazweni bazalwane, sengiyibeka ngesiphetha nje bazalwane lendzaba lesivula uNkulunkulu egameni likaJesu. Nasifika emthandazweni, umthandazo bazalwane ngilolo siphe amandla to confess egameni likaJesu, egameni likaJesu icele neforgiveness uNkulunkulu. Uthi ke lo mbhalo lana nangabe niconfessa tono tenu uNkulunkulu wethembekile bekuthi uNkulunkulu anithethelele aphindze anipurify konke kungalungwenu ngegama likaJesu. Nasifike emthandazweni ke bazalwane, nasifike sicele khona insiselelo uNkulunkulu, sithi uNkulunkulu mabala onke langcolisile moya wethu uNkulunkulu sihlande kiwo egameni likaJesu. Bese ke uNkulunkulu bazalwane uyasihlanda, bese ke uNkulunkulu uyasihlambulula konke amabala langcolisile umoya wethu egameni likaJesu. So ke bazalwane nasifike emthandazweni ulasifike sicele khona insiselelo uNkulunkulu egameni likaJesu. uNkulunkulu sithethelele sihlande onke amabala uNkulunkulu langcolisile umoya wethu ngegama likaJesu. uNkulunkulu wethembekile bazalwane, kusigeza, wethembekile kusipurifya ngengati yakhe ngegama likaJesu. Nasifike emthandazweni bazalwane, into eqala kufuna uyende ufuna ukuthi uNkulunkulu ngegama likaJesu ngihlande uNkulunkulu, ngiyavuma tolo lengitentile ngithathe, ngiyavuma tolo lengitentile ngingathathi ngegama likaJesu. uNkulunkulu ngihlande kito egameni likaJesu. Uvume bekuthi uNkulunkulu kwentekile ngahamba endleleni ngakhuluma, bengithi ngikhuluma kahle kanti khona lenkulumo lemnyatselako, khona lenkulumo lengisingayikhuluma yangamphathi kahle lo munye uNkulunkulu ngegama likaJesu. Ngigeze ngihlande egameni likaJesu. Nasifike emthandazweni bazalwane, nasifike sithi ngidlale khona egameni likaJesu, sicele inyathelo uNkulunkulu, sithi uNkulunkulu forgive us egameni likaJesu from every sin. Forgive us O Lord ngegama likaJesu. Emabala uNkulunkulu langcolise umoya wethu, emabala uNkulunkulu langcolise impilo tethu, sihlande kiwo ngegama likaJesu. Nasifike emthandazweni bazalwane, sicele inyathelo uNkulunkulu
kuNkulunkulu sithi uNkulunkulu ingadi yakho angendzaba ukuthi yaqhitseka more than 2000 years ago, but even today uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi nemandla kungigeza, even today ngiyakholwa ukuthi is still fresh ngegama lika Jesu, inemandla kungigeza, inemandla kungihlanda ngegama lika Jesu. Isayemthandazo nje bazone lacela ukuthi ngicele uNkulunkulu bekuthi uNkulunkulu ngihlande babe onke amabala langolisile umoya wami, bese uyamcela uNkulunkulu bekuthi uNkulunkulu ngisithe babe egameni lika Jesu, ngiphe strength ukuthi ngitholakale ngisemthandazweni egameni lika Jesu, ngiphe amandla uNkulunkulu ukuthi ngitholakale ngithandaza kuwe, ngiphe amandla uNkulunkulu ukuthi ngibathandazele abanye abantu ngegama lika Jesu, ngingagcini ngekukhuluma, ngingagcini ngekuva ngegama lika Jesu ema witnesses abo, kepha uNkulunkulu ngiphe amandla ukuthi ngiwathwale ngihambe nawo ngiyemthandazweni ngegama lika Jesu, ngiphe uNkulunkulu amandla ukuthi ngithwale leli bandla ngilithwale ngemthandazo ngegama lika Jesu, umnquse Jehova, umcele Jehova ngegama lika Jesu, sangene emthandazweni bazone. Ngicela ngamunye nangamunye sicelele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiphe amandla egameni lika Jesu ukuthi ngilithwale leli bandla, ngilithwale ngemthandazo, ngithwale inceku takho, ngithwale ngemthandazo, ngithwale abantu abasha leli bandla, ngibathwale ngemthandazo ngegama lika Jesu. Sengivile tindzaba tabo, kepha mina bese ngiyangena ibathwale ngemthandazo. Sengivile tindzaba tabo make baleli bandla, but bese ngiyangena ibathwala ngemthandazo ngegama lika Jesu. Simcele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kusiphe amandla ukuthi lithwale libandla lakho, silithwale ngemthandazo. Amen. Kunemandla bazana emthandazweni, emandla eguqula simo, umthandazo unemandla eguqula simo, umthandazo unemandla ekwenda kusilibandla liphile egameni lika Jesu. Umthandazo unemandla eguqula every situation egameni lika Jesu. Asiqhubeke bazwane, sithandaza singayekeli egameni lika Jesu. Kuphila kuphi ukhona khona ke bazwane, noma uthi usibukela online, noma uthi ukhona la ngicela sithandaze bazwane, simcele ukuthi uNkulunkulu ngiphe strength, uNkulunkulu ngiphe amandla, uNkulunkulu singitholakale ngisemthandazweni ngelinxusela libandla lakho njalo njalo, in Jesus mighty name. Amen. Ma